Oh, shout out tayo. SK na mo. SK na mo. Shout out sa mo SK chairman. CEO. My God. Jersey number 11. Mula sa SPA. Kuloma. Pasto. Tolipas. To ang Corcon. Wala. Ibani. Kuloma. Wala. Ibani Mr. Manula. To jersey number 7. To Mr. Martinez to Awini. 50 to shoot. 2 points, Mr. Martinez. Coloma. Coloma. 50 to shoot. Mula sa jersey number 7. Paso Mr. Martinez, 50 to shoot. Awini. 2 points, Mr. Awini. Nyam. 50 to shoot. So Mr. Awini. 2 points, Mr. Awini. Coloma. To Leon. To Tolipas. 2 points, Mr. Tolipas. Kabadyan. Pass to Mr. Manula. Teka 3. Wala. Arriba ni Mr. Lariba to Coloma. Coloma. Tuwa Corcon. Teka 3. 3 points, Mr. Corcon. Kabadyan. Kabadyan to Mr. Awite. Kinuha ni Lariba. Kinuha ni Mr. Kabadyan. 2 points, Mr. Manula. Mr. Manula, 2 points. Easy 2 points. 5 mo nga din. Last 9 minutes and 30. Corcon. Take to shoot. 3 points, Mr. Corcon. Kabadyan to Mr. Martinez. Take a 3. Wala. Take a 3. 3 points, Mr. Martinez. Al Corcon. Pass to Mr. Tolipas. To Leon. To Lariba. 2 points, Mr. Molihor. Kabadyan. 50 to shoot. Wala rin ang Mr. Awine. Martinez. 2 points, Mr. Martinez. Coloma. Second. Wala, may pito good. 2 points, Mr. Coloma. Thirteen, 12.
10. 15-12. Bisa ya 15? Dire. One point. Wala. To Tabanyan. Tabanyan to Mr. One honest pass to Mr. Awini to Tabanyan. 2 points. Coloma. Block by Mr. Tabanyan. Pass back to Mr. Martinez. Nag-iisa. Easy 2 points. Mr. Martinez. Coloma. To Mulihon. To Alcocon. 15 to shoot. Wala. Rebound ni Mr. Lariba. Wala. Rebound ni Mr. Alcocon. Take a 3. Wala. Rebound ni Mr. Martinez. To Mr. Manula. To Mr. Awin. Masanya malaki. Wala. Mulihon. Rebound Mr. Manula. To Mr. Awin. 2 points. Time out na, time out. Result to time out ito. Fifteen to shoot. 2 points. 15. Manula. 10. It's at 59. 22-14. CEO. To Panes. Aras Mr. Kakay. Foul. Baktan. Foul. Panes to wala rebound ni Mr. Aragon. Fifteen to shoot. Aragon. Pass to Mulihon. Mulihon perimeter jumper. 2 points. Mr. Mulihon. Panes to Baktan. Baktan. Hindi ka tumasahan. Inside foul right. Double foul. Jersey number 20. Jersey number 18. Bola sa zero. Wala. Rebound ni Mr. Kakay. Pass back to Mr. Alcorcon. 2 points. Mr. Alcorcon. Last 5 minutes and 10. Remaining time for the first half. Bacola to Baktan. 2 points, Baktan. Shoot. 24-18. Villa take a 3 points. Mr. Villa. Masyadong malayo. Jersey number 4, apat. Pass to Mr. Panes to Bacolod. To Baktan. Malaking mga 2 points. Mr. Villa. Pass to Aragon. Villa, 10 to shoot. Wala. Rebound ni Mr. Baktan to apat. Apat to Panes. Panes. Easy 2 points, Mr. Panes. To shoot. Mulihon, wala. Rebound ni Mr. Baktan to Mr. Apat.
Apat to Panes. Easy 2 points, Mr. Panes. Aragon, pass to Kagay. Kagay na ulihon on to God. Take a 3. Wala, rebound. Sub daw, sub. Mula sa zero. Release the ball, pass to Mr. Bacola. Bacola, Mr. Jumper, 2 points. Mr. Bacola. Aragon. Wala, rebound Mr. Lariva. 2 points, Mr. Lariva. To shoot. Pass to Baktan. $32-23. Tuwilya. Wala. Inuha ni Alcorpon. Alcorpon, di balik-balik. Wala, kinabon. Kuha ni Malina Topales. Malina to Bacolod. 2 points, Mr. Bacolod. To shoot, Alcorpon. Pass to Mr. Villa. 10 to shoot, Lariva. 2 points, Mr. Lariva. Wow, Mr. 34-25. CEO. 2 points, Mr. Ata. Kemudian lagi, wala, rebound. Malina to Mr. Ahmad to Panes. 15. Apat perimeter jumper, wala. Rebound Mr. Bacolod. 10 to shoot. 2 points, Mr. Panes. He's scraping in the line. Apa? 15 to shoot. Malina take a 3. Wala. Rebound Mr. Panes. 2 points, Mr. Panes. Apa? Seconds to play. Bakta perimeter jumper, wala. Rebound niya po ni Mr. Ahmad. 10. Buha ni Mr. Tulingon. To Mr. Lariva. Lariva. Wala naman pero yang rebound yaman. Foul. Inside foul rate. Last 30. Baktan. 15 to shoot. Wow. Wala. Last throw by Mr. Baktan. Ibar Mr. Tolipas. Nomor 1, 20. 15. Counted. That's 12.9. Bonus score by Mr. Lariva. 2 points, Mr. 1 point. 10. 5.
Wala. 40-28. Mr. Molihon. Kinuha ni Mr. Martinez. 2 points, Mr. Awili. Wala kay lang mo kuan daw, maker tol. Wala kay lang mo marker. 15 to shoot. Ano daw niya? Villa, 10. 2 points, Mr. Villa. Kabanya, dribbling the ball. Mr. Awili, 15. Mounted. Out, Mr. Kabanya. Wala, rebound ni Mr. Villa to Coloma. To Mr. Villa, to Coloma. 15 to shoot. Mulihon perimeter jumper, 2 points. Kabanyag to jersey number 15 to Colibas. Colibas. Foul. 44-32. Coloma. Coloma. 15 to shoot. To Mulihon. 10. Wala, rebound. Wala, rebound ni Mr. Kabanya. Kabanya. To Mr. Martinez, nag-iisa sa 3 points. Wala. Foul. Wakabot. Bagi Mr. Larila. Mr. Larila. To Villa. 2 points. Mr. Villa. Last 15 to shoot. Sisa. Wala. Rebound ni Mr. Coloma. To Mr. Villa. Wala. Paso. Mr. Awitin. Malaking mga. May kasampal. Molihon. Layo agad dire. 1 point. Mr. Awiti. 1 point again. Completo. Lariba. 15. Coloma. Paso ni Mr. Colibas. Wala. Ribani. Foul. Lariba. Score, 46 Sa division. si At ang mugabas to Mr. Simpson, nakabot, bulas. To Alcorcon, to Villa, 15 to shoot, Villa kay 3, wala. Rebound ni Alcorcon to Pagay, Pagay, di balik-balik, wala. Bola sa SNK. Villa. Lariba. Mike Casabal, Falcon. Last 8 minutes and 44. Bonus throw. Wala. Rebound Mr. Awiti to Kabanya. To Molihon. Molihon nag-iisa. Isay pal ako rin. Counted. Pero isay pal. Jersey number 25. Second motion. 4-6-3-8. Kabanya.
Paso, malinaw, perimeter jumper, walang labon, rebound ni Season, malaking mama, wala. To Mr. Martinez, na wala pang bola, Laribang, fountain, Mr. Laribang, Bostro, foul, 46-40. personal foul. Substitution. 46-41. Foul! Inside foul na to rin. Arriba. 1 point. Kompleto. Arriba. To Villa teka 3. 3 points, Mr. Villa. 44-48. Sinio. 4 points lead. Wala, iba Mr. Villa. Mr. Villa, paso ako kon. Nag-isa. 3 points. Yes, score. Sinio. 48-47. Martinez. Kinsepan. Mulihon to ang kagod. Nag-isa na saan. Wala. Rebound Mr. Laribang, pero may kasama foul. Foul Mr. Awini. Warning for penalty ng CEO. For the SNK. Martinez. Wala. Rebound ni Mr. Mulihon to Alcorcon. 2 points. Alcorcon. 48-51. Manulat to Sabanian. Pass to Mr. Bacolod. Wala kinuha ni Mr. Villa. Foul. First throw. 1 point. Wala. Rebound Mr. K. Bacolod. Veterans move. Two points travel. Martinez, 15 to shoot. 2 points. Pumulihon. Wala, rebound ni Mr. Villa. Pumulihon asan? So, 3. 5-2, 5-4. Wala, rebound Mr. Bacolod. Jumper. Score 50-54. to 55. Pumulihon. Three
points, Mr. Martinez. Five all. Wala. 1 point. 5 minutes. 15 to shoot. Martinez. 3 points, Mr. Martinez. Tumulihon. Tumkaray. Pinky. Isipin. Bulas. 5-8-5-6. Kinuha ni Mr. Apato, Mr. Martinez. 10 to shoot. Foul. Wala. Wala ihapon. Bukanay. 15 to shoot. Aragon. Wala. Rebound Mr. Manula. To Martinez. Last 4 minutes lagi isa. May kasamang foul. Foul Mr. Larry. 61-56. Last 3 minutes. Kulonga haras by Mr. Apa. 15 to shoot. Kinuha ni Mr. Apa. Nag-isa na shot pa. Iyahagyabon. Kuha ni Mr. Awitin. Malaking mga 2 points. Jersey number 0, principal. Jersey number 0, technical coating. 1 pro plus goal. 1 63-56. foul Mr. Great Sulihon. 2 points. Balu. Ya. Kolongan. Tolarima. Tung Alcorcon. 15 to shoot. Foul. Rebound Mr. Awiti. Pass break to Alcorcon. Last 3 minutes. Wala yabon. Bola sa kuha ni Mr. Manula. Mr. Manula. Pass to Awiti to Abat. Nag-isa. Wala yabon. Kinuha ni Martinez to Manula. Take a 3. Wala ihapon. Rebounding Aragon. Aragon to Alcorcon. Take a 3. Wala. Foul. Mr. Apa. Mr. Aragon. 1 point. Manula. Tulibas. Alcorcon take a 3. Wala. Rebound Manulat pero foul ni Larima. 1 point. Rebound ni Mr. Aragua.
to Colón. Last 2 minutes. 15. 2 points Aragon. To Manula. 15. Awaiting malaking mama 2 points. Aragon to Bolivas. Wala gihapon, rebound ni Mr. Martinez. Last 1 minute and 18. 15 to shoot. Wala. Kuha ni Mr. Amat. Wala gihapon. Hulihon pass break to Aragon. 2 points Aragon. Seconds to play. 50. 15 to shoot. 10, 40. Wala. Counted. Seconds to shoot. Ay, kitindog no. 1 point. Wala, rebound Mr. Martinez. 24. Seventy-one, 61. Winner, 5. Minghoy. Good shit. Sa mga JB boys.